this is theater masquerading as defiance. The silver lining? CAS doesn't do smoke and mirrors. No internal investigations for show. No euphemisms. CAS will force the truth into the open. The names behind the fraud, the architects, the enablers, the officials, may finally be revealed. Natasha. Alright, so I think I need to educate a little bit to you about the recent press statement by Lembaga Arkitek Malaysia. Lembaga Arkitek Malaysia berharap agar sesiapa di social media tidak menggunakan perkataan arkitek sebagai mastermind of sesuatu aktiviti yang negatif seperti yang you gunakan dalam you punya berita yang you bagi tahu ni, which is actually it's tarnishing the name of an architect. Arkitek, kita tak buat benda-benda macam ni. Kita hanya pergi melukis bangunan, syok sendiri buat kita punya agenda, tak kacau sesiapa pun. Tahu? Tak kacau sesiapa. Kita cuma buat aktiviti-aktiviti syok sendiri yang hanya kita je yang enjoy. I hope you understand, please. In the future, jangan guna arkitek untuk represents the mastermind or the benda yang melakukan jenayah-jenayah sebegitu. I hope you understand. Kalau boleh gunalah perkataan-perkataan lain macam ahli nujum ke, engineer ke, chef ke, yang suka cook something, you know. Chef kan suka cook, tapi you know kita tak nak pula pakai macam tu sebab I don't know, tak glamour. Please lah, use something, you know, better words.